urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, wamurozi we nonaha ndagutegetere kuri ubu buzima, wamurozi we nonaha ndagutegetere kuri ubu buzima. Mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire. Urinde wamurozi we, urinde wamurozi we, urinde wamurozi we. Mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire. Urinde wamuroga mugambira ikiguriwe umugambiriye iki amuroza kera nambasherega bara. Aha, wamuroza kera, wamurogeye hehe? Nutavuga ndakwica wamurozi we, wamurogeye hehe? Wamurogeye hehe? Utacheke tu. Wamurogeye hehe? Wamurogeye hehe? Yamfashe. Yagufashe nyine. Wamurogeye hehe? Wamurozi we, mwese fire, mwese fire. Yaramufashe. Wamufatiye hehe? Yamuroza kera kiri umwana. Aha, mwari mugambiriye iki kuri we? Namugambiriye kumufata, namuroza kudashaka umugabo. Wamuroza kudashaka umugabo? Ikindi namufashe nuko nabonye ashaka kurukanka mu bye. Naramutwaye. Wamutwaye hehe? Namutwariye ikuzimu. Wamutwariye ikuzimu. Mwatwaye iki cye? Watwaye imyenda ye? Ikariso y'umutuku. Ikariso y'umutuku? Ay. Ndangije ariko se ko bamboshye. Uravuga nonaha ndagutwika. Ndabizi. Aha. Reka nguha amakuru yose. Aha, ngo yampereza sasa. Yampereze nonaha. Ariko se mwantabaye nkigendera. Oya, turagutwika uyu mukobwa uramurekura. Pereza amakuru ibyo mwakoze ni ibiki? Mwakoze ibiki? Aho wageze ubundi urahazi? Oya. Ntabwo mpazi. Ntabwo uhazi? Ntabwo namenye. Tugiye kugutwika nendeho sasa. Umuriro urawumva? Mumbabarire basi manza mbaha amakuru. Ariko mumbabarire. Komera Imana amashyi umurozi atanga amakuru. Tuhereza amakuru sa, tuhereza amakuru. Mwakoze iki? Mwakoze iki? Mana yanjye we. Nawe uvuga Imana y'ikuzimu. Twaragiye. Baragaterura gafite amezi 6. Tugiye guteka ahantu. Baramumpa ndamuterura. Nyina yinjiye mu cyumba. Narasohotse njye nyuma ya toilette. Ndangije hari imiti nari mfite nakoreshaga. Ndangije nyanyagiza mu gitsina cye. Wayinyanyagijemo afite amezi angahe? Amezi 6. Amezi 6. Ndangije ariko ndabona mbeze nawe. Oya, ndagutwika. Urampereza amakuru nibanga ndakwica. Noneho ndangije ngiye inyuma y'inzu. Hari habaye ubukwe. Nyina wabo yari yashyingiwe. Ndangije mfata igitsina cye nyanyagizamo imiti. Ndatongera nciramo kugeza n'isi saha nta mugabo azashaka. Nta mugabo azashaka? Ntawe azabona. Iyo miti mwanyanyagijemo noneho sasa ugiye. Noneho ndangije bakomeza kwirwa ahangaha bazi ngo bafite umwana muzima. Akajya yirirwa yonga ari njye wabikoze. Ndangije umuroga amavunja. Umuroga amavunja kariga ariko kiga ntabishaka. Ndangije fata ubwonko bwe ndabujyana. Ubwonko bwe wabujyanye? Nabujyanye kwa bene wacu. Wabujyanye kwa bene wacu? Ariko ngiye kubanza munige. Ugiye kubanza umunige? Ari mu maboko y'umuhanuzi ntacaba. Nutavuga ndakwica bamurozi we. Mwese fire! Mwese fire! Mwese fire! Gamureke mbivuge. Ngo vugane no. Ndangije
maje kumuroga amavunja kaba karacitse karagenda nyoberwa iyo kagiye hariwe kamaje kugenda kagarutse kaza yarakize rangije muroga akaguru akaguru k'imoso. nta yindi miganiro n'imishyikirano mfitanye nawe uramurekura urashake cyangwa ntabwo murekura? narangije kumuroga kuko bampaye n'igishoro cy'amafaranga 300. nta kintu ateze kuzabona n'inyatsi ibiganza bye nta n'ikintu azatunga. mwarangije kumuroga? wa murozi we aho uherereye hose ubu tuvugana uri hehe? ubu tuvugana uri hehe wa murozi we? nturanye na nyina turi Bwenda. uturanye na nyina ubu uri gukora iki ubu tuvugana? ubu tuvugana bampaye ikirakaniro cyo kumurangiza nta minsi itaramara kereka nimukura. Ndetse njya nohereza n'ingabo zikaza kumusura nijoro. wohereza iki zimusura nijoro? bwa mbere nohereje inzoka kubw'amahirwe baba barayikubise irapfa. nohereje ipusi n'intozi biri mu buriri bwe. ubu biri hehe? biri mu buriri bwe mu gitanda. biri mu buriri bwe mu gitanda niho mwabisize? ubu tuvugana niho mbigejeje. ubu mu tuvugana niho ubigejeje? ngiye kugutwika nonaha urekura ubuzima bwe. mwese mutunge ikiganza hano. ndi umuhanuzi watoranijwe n'Imana. ngiye kugutwika nonaha uragenda. uragenda nonaha. uragenda nonaha. uragenda cyane ugenda. uragenda ntabwo ugenda. inyama narazibojeje mu nda. inyama ze warazibojeje n'umutwe nta bwenge asa. tugiye kugarura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. twese faya, twese faya. urahiye dayimoni. kuzimya urugenda. uragenda. 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 ntabwo ugenda. kabwira ahantu kaciye. kakubwira ahantu kagiye. urumva yagiye hehe? batavuga ndakubita. mwese mutege ikiganza hano. twese faya, twese faya, twese faya, twese faya, twese faya. uramuvamo ntabwo muvamo? twese faya, twese faya, twese faya, twese faya, twese faya. reka nkubwire icyo ngiye gukora gifatika. kuba yantorotse akagenda naramuhaye agahera. ubu tuvugana ngiye kumumena umutwe ubwonko bujya hasi. ubwonko bujya hasi. kuko imbaraga mfite nta n'uwarwana nazo ndazishobora. ngiye kurwana nawe rero kubw'amaraso ya Yesu. mwese mumurekure. mwese mumurekure. mwese murekure. murekure nta kibazo. ngize imbaraga z'Imana nazigutwikaho noneho barakurekuye. ndahangana nawe wa murozi we. 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 murekure. murekure. ndahangana nawe wa murozi we. ndahangana nawe wa murozi we. izo ni imbaraga z'Imana mu mubiri wawe. izo ni imbaraga z'Imana mu mubiri wawe. izo ni imbaraga z'Imana. urampungira he? ndagufite wa murozi we. ndagufite wa murozi we. ndagufite wa murozi we. komera Imana amashyi menshi cyane. mumurekure. mumurekure. Yesu yamubohora. katuzamura ibiganza byacu. twese faya. vamo nonaha wa murozi we. vamo. vamo. vamo nonaha. vamo wa murozi we nonaha. urinde. wowe waroze uyu mwana urinde. mawe. uri mama we? bene data abantu bararusha. twese faya. twese faya. twese faya. twese faya. urinde wowe. ndi wowe urinde wa murozi. ndi mawe. wamuzijije iki? wamuzijije iki? ndagutegetse vuga. wamuzijije iki? ngiye kugutwika. mutunge ikiganza hano. wamuzijije iki? twese faya. twese faya. twese faya. twese faya.
guhera uyu mwanya Jesus. mukuye ku buzima bwe Jesus. guhera uyu mwanya namubyaye namushaka wamubyaye utamushaka namubyaye namushaka ntacyo zimarira azapfa adashatse azajya akundana n'abahungu bamutesha umutwe bamusambanye gusa ntabwo azigera ashaka ibyo ntabwo azashaka mu muryango we wose nta n'umwe akora ubukwe nawe nta bukwe uzakora. hanyuma uwo wamujijije iki namubyaye namushaka wamubyaye utamushaka umaze kumubyara umushirahe nashatse kumwica iyo nkovu iri ku gahanga n'igihe nabiteye. iyi nkovu ni wowe wayimushyizeho wamukoreye ibiki namugeretseho ibuye uruswo muzehe wiwe niwe yamutabaye ntabwo namushakaga na gato. hanyuma uyu mwanya umushakaho iki mushaka kuzajya akora ntagire icyo yigezaho ajya akora akazi k'abandi mu rugo. aho yaje urahazi ntabwo ndabona ari ahantu ntazi uko hameze ariko ndabona ari umugisha. twese dutwike dayimoni rimwe kabiri gatatu vamo wamuroziwe mu izina rya Yesu vamo mu izina mu izina mu izina mbohoje ubuzima bwawe guhera uyu mwanya uzashake komera Yesu amashyi menshi komera Yesu amashyi azashake mu izina rya Yesu umuterure nuri tera haleluya mukobwa wanjye haleluya. ndashima Imana ko imbohoye nari nagiye kwa muganga ndwaye umutwe humura Yesu aragukijije ariko ndavuga reka nze gusenga kuko namwumvise kuri radiyo. dukomere Yesu amashini karuhura bene data abantu benshi bajya bagwana intambara batazi izo bagwana nazo. murebe mu maso mubwire ngo Imana igiye gushira iherezo muri izo ntambara. mubwire ngo Imana igukiza ubugwayi bwose Satani yaguteje. urahiye wa murozi we wowe warozi uyu mukecuru nagutegeka wowe warozi uyu mukecuru nagutegeka twese fire twese fire urinde wowe uroga aka gakecuru guhera uyu mwanya nta biganiro mfitanye n'abadayimoni ndagutegetse nonaha rekura ubuzima bwe izina rya Yesu rekura ubuzima bwe izina rya Yesu rekura ubuzima bwe 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 komera Yesu amashyi menshi ndeba hano Yesu ashimwe cyane tate tera haleluya Haleluya. ingero tera haleluya Haleluya. tate Imana ikongereye imyaka yo kubaho ibyagufataga byose birarangiye imbaraga zose zakugwanyaga zirarangiye Imana irambye ngo hari ibintu byakunyunyusaga amaraso birarangiye uranezerewe Yesu arakubohoye dukomere Yesu amashyi menshi muhagurutse n'uyu nguyu haguruka uze hano umubohore mumubohore mumukuziture mwese mumutunga ibiganza. amazina witwa nde Alo ako murabona kuno Satani ari mubi. Satani agira amanyanga ateye ubwoba
twese faya, twese faya. Ninde wamuzanye? Mama we ninde? Umwana wawe afite ikihe kibazo ko ngiye gutwikiza imbaraga zimuriho? bamuroze kwirukanka, yafashwe mu kwezi kwa 8 kuri 27. Yari umwana mwiza nk'abandi cyane. bijya kumufata byatangiye gute? Yatangiye saa 6 z'ijoro yiruka, turamutangira. Ndeba hano, guhera uyu mwanya mpagaze mu mavuta nk'umuhanuzi. Izina rya Yesu. Uzakorera Imana. Jesus. Kwirukanyeho umwuka ntuzongera gusara. Ubwenge bwawe bwose ndabugaruye. Mwese mufata ubwenge bwo mu ijuru, mugire gutya, muzamura ikiganza cyo hejuru, murabumanura gutya, mubumujugunyeho mu izina rya Yesu. Ndabara 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Guhera uyu mwanya ndaguhanuriye, uzashake wubake, uzakorera Imana, uzasubire mu ishuri wubake. Umwaka wo ubuzima yaramaze igihe kingana iki asara? Mu kwa 8 k'umwaka ushize. Guhera uyu mwanya ntazongera gusara ukundi. Imana igaruye ubuzima bwe. Imana yampamagaye, ukampamagara nk'umuhanuzi. Nokuri. Uyu mwanya nzanye ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa. Izina rya Yesu. De la Cosite. Ubwenge bwe bwose batwaye ndabugaruye. Amen. Haguruka. Tera haleluya. Fata mikrofone, tera haleluya. Haleluya. Vuga ngo guhera uyu mwanya, Guhera uyu mwanya mbaye muzima. Abari barandoze, abari baranze bagiye gukorwa n'isoni, bagiye gukorwa n'isoni, baramwaye, nzaba uw'agaciro mu muryango iwacu. umuryango iwacu. Tera haleluya cyane. Haleluya. Vuga ngo ndabohotse mu izina rya Yesu. Mbega twakomera Imana amashyi kubw'uyu mwana. Jya kwicara, Imana irakubohoye. Uyu mwana ni uwande? Turaza kumusengera mama, bumufashe, ndaza kumusengera. Wafashwe ute wowe? Kandi nkikubita hasi. Ubabara umutwe? Babara umutwe kandi ngata ubwenge. Wowe ndi kure wambaye ingofero, ufite urubanza? Mfite urubanza rumaze imyaka 7. Uru rubanza urimo uraburana n'umugabo wawe? Umugabo tuburana. Ko mbona mwarashakanye mukundanye, yarangiza akagurisha ibintu byose? Niko byagenze, n'imitungo yose ndaburana, nkazana ibimenyetso nabo twaguze, nkaba nsinda mu rukiko, najya kureba ibimenyetso nkabibura, nabo twaguze naragiye mbajyana. Hari urubanza mumaze iminsi muburana cyane? Wagiyeyo ufite ibimenyetso n'ibihamya cyane. Ugezeyo kandi abantu bose bavugaga ko watsinze. Ndabona harishuwe amafaranga, urubanza ugiye gusomerwa ko watsinzwe. Wabonanye n'umuvunyi? Ibaza impamvu amazu yose dufitanye ntaba narabuze n'inzu n'imwe, ahita nyandikira urupapuro. Ubu ndi kwa perezida w'ikirenga, ntegereje muri. Imana irambwiye ngo bitarenze mu kwezi kwa 5 ibintu byawe byose uzaba warabisubiranye. Urabyizeye? Ndizeye. Tikesta ikindi? Yego. Ndimo ndabona telefone y'umugabo wawe irimo kuguhamagara ngo muhure. Buri munsi arampamagara, yari yaranze umwana asigaye amusanga ku ishuri. Watuje nkaguha amakuru? Hari aho nzi? Ntaho nkuzi. Imana irambwiye ngo ntuzemere guhura nawe, kuko hari ibintu byari bigiye gukorwa, ubuzima bwawe ukabubura n'imitungo ukayibura. Imana irambwiye ngo hagarara kigabo,
irakuburaniye byako ni byako, nta muntu uzakunyaga umugisha wawe. Haleluya, haleluya. Imana ibyumve, n'ukuri nzaza nyishime, n'ukuri navuze ngo Mana nugira unkura nzakuvugira, nzagukorera, yaba imvura igwa yaba izuba riva, n'ukuri Imana niyigaragaze ibe mu byanjye igihe naririye mpoza amarira. Kugeza uyu mwanya y'inzu urimo ndabona benda kuyigusohoramo, uri mu buzima bubi cyane. de na sosta site borgate n'ibyo nari mfite mu mirima yamujije kubikuramo. Hari umugabo hano, wowe kuva uyu mwanya Imana iramwe ngo bitaragira mu kwa gatanu imitungo yawe urayisigaranye, kandi uzazana icya 10 hano mu nzu y'Imana. Nukuri nzashyizana, Imana ibyumve, muhimere icyubahiro. Haleluya, haleluya. Uriya mugabo uri inyuma, wowe ndi kureba, wowe we no hano ngukoreho iyi gereza igiye kuza imbere yawe, simbuka nawe ndaje ngusengere mama. Tela haleluya, mvugana nawe. Haleluya. Uriyo ndaye nona. Izi mbaraga zose zatumaga ubaho mu buzima bubi ndazirukanye nona. Izina rya Yesu. Araraza tatakata birakosakata. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Wa murozi wenda gutegeka, mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire. Jesus. Sikala sikatala. Jesus. Izo ni imbaraga z'Imana, murekure wewe, murekure. Ubona umuriro w'Imana none ndagutegetse, ubona umuriro w'Imana none ndagutegetse, ubona umuriro w'Imana none ndagutegetse. Va muri iyo nda, va muri uwo mutwe, va muri uwo mugongo, ubona umuriro w'Imana. Mwese fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire. Jesus. Jesus. Izo ni imbaraga z'Imana, Jesus. izo ni imbaraga z'Imana, Jesus. izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Va muri uwo mutwe wa murozi we, va muri uwo mutwe wa murozi we, va muri uwo mutwe wa murozi we. Ndakubona wanzoka we, ndakubona wanzoka we, ndakubona wanzoka we. Va muri iryo rimbi, vamo, 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 vamo iyo nzoka. Urayihe dayimoni, urayihe dayimoni, urayihe dayimoni, urayihe dayimoni. Jesus. Nonaha, Jesus. nonaha, nonaha vamo, nonaha vamo, nonaha vamo. Urayihe dayimoni, urayihe dayimoni, urayihe dayimoni. Ndakubona mu marimbo ugenda, ndakubona mu marimbo ugenda. Rekura uwo mugongo wafashe, komera Imana amashyi menshi dayimoni tuzirukane. Rikaria bakasa, rikaria kosakata, rikatakasa. Jesus. Komera Yesu amashyi menshi. Jesus. Mureke. Imbaraga zigutera, imbaraga zigutera. Ya 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 ya. Protokole mujye hariya mu bantu. Ya 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 ya. Muhereje imbaraga z'Imana, muhereje umwuka wera, muhereje imbaraga zikubohora, muhereje imbaraga zikubohora. Ya 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 ya. Urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. Bohora. Protokole bamwe mujye mubafata amaguru. Ubafata. Yesu. Jesus. Bohora. Protokole mujye guterura. Jesus. Sirakota la basi. Jesus. Yesu. Jesus. Bohora. Jesus. Yesu. Abandi mwicare gusengera abantu ba. Yesu. Jesus. Bohora. La cosima tergodra. Yesu. Haleluya. Haleluya Yesu. Urakoze Yesu. Jesus. Urakoze Yesu. Protokole abo bantu muze kubashiraho ibitenge bafite imbaraga ngiye kwirukana. Jesus. Abandi mwicare. Jesus. Hallelujah.
Jesus. Ritela kositela kodestaini Izina go. rya Yesu Kristo. Meria kotala sine kotalia segeria. Jesus. Eria kosa kitele boss. Jesus. Anje uwo muntu Jesus. Jesus. mumuhagurutse mwebwe muri babiri. Jesus. Tela kosiketa. Mwese mutuge ikiganza hano imbere. Noheresha umuriro w'Imana mwebwe muri hano. Noheresha umuriro w'Imana. Uwo ni umuriro w'Imana. Ndabatwika mwese. Ndabatwika mwese. Izo ni imbaraga z'Imana. Izo ni imbaraga z'Imana. Jesus. Jesus. Birakota la kosika. Aha mufate gutya. Sawa. Jesus. N'uwo nguwo mufate gutyo iruhande. Jesus. Jesus. Perezida urahagara aho ngaho imbere ushyiraho mikoro. Jesus. Aha. Mwese mutunge ibiganza hano tugiye gusengera abantu. Abandi murebe bano bantu bataza kubacika bakiruka. Jesus. 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 Amen. Tela kosite bar. Amen. Ceceka mu izina rya Yesu. Sila kosite lai. Ti pos ene tos. Amen. 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 Ti na kos eda morgai. Ti koti pas. Mu izina rya Yesu. Mbega dusengera abantu babohoke. Yego. Mbega dusengera abantu babohoke. Yego. Dusengera abantu imbaraga mbi zibavemo. Yego. Muzamure ikiganza cyanyu cy'iburyo. Jesus. Tugiye gusengera abantu. Jesus. Abantu baraboshwe. Yego. Abantu imyuka mibi bariho. Mwese mutunge ikiganza hano. Jesus. Rimwe kabiri gatatu. Fire. Rimwe kabiri gatatu. Fire. Rimwe kabiri gatatu. Fire. Noheresha imbaraga z'Imana muri uwo mubiri wawe. Muri aya maguru ngizo. Ngizo muri aya maguru. Fire. Ngizo muri aya maguru. Jesus. Ngizo. Urinde dayimoni. Jesus. Urinde wowe muroga. Jesus. Urinde ndagutegetse vuga. Jesus. Urinde wowe umuterwa. Ngwiki. Wowe umuroga urinde. Ndagutegetse vuga wowe umuroga urinde. Nibanga ndagutwika wa murozi we. Wowe umuroga urinde. Umushaka hiki? Washyiraho ku mikrofone ko aricyo naguhereye. Umushaka hiki wowe? Umushaka hiki? Mugambira iki kuri uyu mukobwa? Ngashaka ahubwo kazira kujya mu buraya. Mwamwohereje mu buraya? Ukagenda mu buraya. Kendaga kujyayo. None byanze? Azi ngo gusenga. Ugasenga. Bongera. Mwese fire! Mwese fire! Mwese fire! Mwese fire! Hagarara hariya. Mwese fire! Mwese fire! Wa murozi we ndagutegetse vuza indi urugenda. Muri bangahe mu murima uyu mukobwa? Muri bangahe? Muri bangahe? Mufite imbaraga? Mama yarapfuye. Mama yarapfuye. Aha. Ntabwo mugakeneye. Mushaka ko nako gapfa? Aha. Aha. Yaje hano yaragiye he? Kavuye? Kavuye Rusororo. Ariko sugakeneye. Ufite imbaraga zingana gute? Wagiye mu bapfumu wowe? Nawe utagiye ngo ukajya iyo mikrofone nayiguhereye iki? Nagiye ngo nkajyane. None. Biri kwanga. None biri kwanga. Ngiye kugutwika none aho murekure. Mwese mutunge ikiganza hano mwese fire. Mwese fire. Uramurekura mu izina. Mu izina. Komera Imana amashyi Yesu aramubohora. Tikosite mumuterure. Mwese mutunge ikiganza hano. Hagara hariya. Ese kuri nyuma y'abantu perezida. Mwese mutunge ikiganza hano. Ndabara gatatu tugiye kumwoherezaho imbaraga z'Imana. Ngiye gutwika uyu murozo hari umuroga. Nohereje umuriro w'Imana muri ayo maguru. Nohereje umuriro w'Imana muri iyo nda. Nohereje umuriro w'Imana ku buzima bwawe. Ndagutwika dayimoni. Wowe wavuze ko atazabyara. Ubona umuriro w'Imana. 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 Urinde wowe umuroga. Urinde wowe umuroga. Ndagutegetse vuga. Urinde. Urinde. Wowe umuroga urinde. Wowe umuroga urinde.
Nohereje imbaraga z'Imana muri iyi nda. Fire. Nohereje imbaraga z'Imana. Fire. Rimwe kabiri gatatu. Fire. Urinde wo muroga. Urinde. Nutavuga ndakwica. Urinde wo muroga. Urinde. Urinde. Wa murozi we urinde. Urinde. Ntabwo wivuga. Mbega dayimoni tuzisuzugure mu izina rya Yesu. Mutuge kiganza hano umuriro w'Imana rimwe. Mu izina rya Yesu mbohoje indi yawe. Iyi nda ndayibohoza. Wa murozi we yirekure. Wa murozi we yirekure. Wa murozi we yirekure. Ubona umuriro w'Imana muri iyo nda. 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 Wavuze ko atazabyara. Urarekura iyi nda ye. Wavuze ko atazabyara. Urarekura iyi nda ye. Rimwe. Fire. Mana mu izina rya Yesu. Bohoje ubuzima bw'Imana. Guhera uyu mwanya amapepo yose arangire ku buzima bwe. Komera Imana amashyi Yesu amuboha. Tikos edabaya mupfundure. Yesu arakubohoye guhera uyu mwanya. Dikolas edemoria. Mumurekure mwebwe nta kibazo Yesu yamubohoye. Ukoma amashyi ku bw'uyu. Jesus. Ayo mashyi mwongere muyakome. Ayo mashara y'Imana mwakongera mukayakoma. Jesus. Ndeba hano. Tela haleluya. Haleluya. Wowe aho waruri ntuhaze. Imana igukuye mu irimbi bari baragushizemo. Jesus. Bari baratanze 310 baravuga ngo utabyaye. Wabuze urubyaro. Yego. Yego. Umaze imyaka ingahe warabuze urubyaro? Jesus. Imyaka 4 iri joro umugabo aragutendakira kubyara umurozi wakuruka nkagahakure kuje nona. Ayo mashara y'Imana wayakoma mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ayo mashini y'Imana kuba Imana imubohoyeho umurozi. Jesus. Mwayakoma mu izina rya Yesu. Jesus. Jesus. Umujyana ajya kwicara nawe ntiyazaho yarara. Yego. Muhagurutse noye. Tuzamule haleluya. Imana igukureho umwanzi ukwihisheho. Bene data, reka mbwira abantu bari mu bukode bari hano, Imana ibakure mu bukode. Mubwire ngo Imana igukure mu bukode kuko ubukode buraryana n'ukuri. Hari ababyemeye ngo tuzamule haleluya. Abavuganye n'Imana twongere haleluya. Imana igukure mu bukode. Niba waravuganye n'Imana, isezerano wavuganye naryo rizasohora. Yego. Mubwire ngo Imana nikuzamura ntuziyemere, uzahore wubaha abantu bose wasize hasi. Amen. Buri Imana nikuzamura ntukiyemere, uzubaha abantu usize hasi. Kuko iyo hejuru bamaze kukurekura, abo hasi barakuramira kubera ko wabagiriye neza. Amen. Ngewe nasenze Imana ndiho mu buzima bubi, aka gasura mutakareba ni Yesu wenyine. Amen. Urebye aho mvuka sinakabaye ndi muri uyu mujyi wa Kigali. Ngewe nzi Kigali naje mvuye mu cyaro ngurishije umubunda, umubunda ngugurisha abagabo babiri. Mubunda murabuzi inturusu cyangwa se cyprès. Nafashe cyprès nyigurisha abagabo babiri. Umwampa amafaranga 2,000 mu gitondo, undi ngumugurisha nyuma saa sita, bose bazawukeje. Ubwo byari 2,000 bingahe? Ubundi ninjira Kigali niseriye. Ariko ninjira n'isezerano ry'Imana. Imana nivugana nawe, jya wemera ubabare, isezerano rizasohora. Bene data, umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kuwukuramo no gushinyiriza. Ntabwo Imana ishobora kuzakugira umuntu ukomeye itarakubabaza. Naravuze ngo hari ibintu bitatu Imana itakora. Ikosa rya mbere, Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabara utaraseba. Mubwire ngo niba utaraseba, shaka uko useba hakiri kare, kubera ko abandi bari gukurira mu mibare, uzaseba abo baravuye mu gisebo. Twarasebye bihagije rwose. Imana ni dutabare.
ari abantu birirwa bagwana n'intambara ngo bari kumvuga ngo barimo baransebya, ushaka iki wareka bakakuvuga? Nuko ugezweho, umuntu wese yagezweho baramuvuga. Kandi ntukababare, nta nkuru imara iminsi, bazakuvuga icyumweru kimwe nibarangira bavuge n'abandi. Umunsi umwe twagiye gusenga ahantu bita Urugendo bari mu karere ka Burera, sinzabyibagirwa. Nari ndidirije wa korari Tuyikorere. Hari korasi nari nzi gutera ivuga ngo tuzasimba simba mu ijuru, oh tuzaba turi kumwe n'abera. Sinzabyibagirwa. Icyo gihe nariho mu buzima buba ariko nubaha Imana. Ntabwo kuba usenga bivuze kutanyura mu ntambara, uzazinyuramo ariko Imana igutabara. Nari mfite ipantaro imwe yari yarapfumutse mu kibuno, yari ifite kinyotere ebyiri. Ndangije ndeba umugabo muri karitsiye wari ufite ikoti rirerire, umwe w'umusaza y'amakoti maremare, ndaritira nshyiraho. Mare kurirenzaho turagenda muri korari turaririmba sasa, ntera amakorasi. Noneho nibagirwa ko nambaye ipantaro yapfumutse mu kibuno, kandi icyo gihe nta kantu twambariragamo. Murebe mu maso umubwire ngo nuko usirimutse vuba, naho ubundi kera byari byaragucanze. Mubwire ngo nuko usirimutse vuba, naho ubundi kera byari byaranze. Nibagirwa ko nambaye ipantaro yapfumutse mu kibuno, yewe ndabyina mbyinira Imana ntacyo nitayeho. Rya koti rirandemerera ndikuramo nkomeza kubyinira Imana. Nkabona abantu bari guseka nkagira ngo bafashijwe, kumbi bari guseka ikibuno. Sakasha nawe uvuze amateka yawe twaseka. Mubwire ngo uretse ko Imana bayiguhishe igutwikuriye, abantu bose ntibakurunguruka. Ayayayayaya. Byinira Imana, byinira Imana, byinira Imana. Nkabona abantu bari guseka nkagira ngo bari gufashwa, kumbi barimo baraseka ikibuno. Yo Mana we, Mana we. Umudiyakono umwana azarambira ati nkubwire, ntabwo abantu bari guseka kubera ko bafashijwe. Ati wibagiwe ko wambaye ipantaro yapfumutse mu kibuno. Numva nkuye mu mavuta no kuri kw'Imana. Arambwira atakira agatenge ku mutima, nese ubundi nashyiraho igitenge n'iki batabonye. Numva ijwi rirambwe ngo ntiwongere kubyina uteye ikibuno abakristo. Sasa wowe gitunge mu bapasiteri, tuzasimba simba mu ijuru. Abapasiteri baraseka bagwa nkiriya. Bamaze guseka tugiye kwicara, umupasiteri wari uyoboye igiterane arambwira ngo ngwino hano sha. Ndagenda ku mutima nti n'ubundi bagiye kunsebya, n'ubundi nasebye nta kibazo. Umva hari igihe utindana n'igisebo ukakimenyera. Wowe ngo inzara iri kukurya, ikuriye ibyumweru bibiri ngo inzara iri kukurya. Iyi nzara ikuriye umva urayimenyera. Umupasiteri arangije arambwira tumva nkubwire, kubera ko wabyiniye Imana nta kintu utayeho, ampereza ibihumbi 200. Reka mbabaze ikibazo kimwe, ari uwasetse ikibuno nanjye watahanye ibihumbi 200, ubungutse ninde? Korera Imana abantu baguseka, ni gutabara, ni inyungu zawe nawe muzazisangira. Mbega Yesu aratabara. Yego. Zamula haleluya. Yesu ni umugabo w'abantu. Ndumva ngiye kwinjira mu isaha yo guhanura. Haleluya. Mubwire ngo Imana ihindura amateka yawe, uzabona icyo ubwira abandi. No kuri Imana yahinduwe. Imana ihindura amateka. Twanyuze mu buzima Mana yanjye. Munsi umwe sinzabyibagirwa, nari mfite udusafiriya baratunyiba. Hari abantu bazi utubindi cyangwa utujo cyangwa se udukono, muratuzi? Abatuzi bazamura ibiganza. Ndabona mwese mwaragezeyo. Bamaze kunyiba amasafiri, icyo gihe naguza akawunga. Icyo gihe hari inzara yitwaga Gitarama. Murayizi iyo nzara? Inzara yitwa Gitarama hari abayizi hano? Cyangwa se iyo bita Torokome hari abayizi? Umuntu wese utarahuye n'inzara yitwa Torokome araza gutanga ituro mu kanya. Icyo gihe ndabyibuka, nafashe ka kawunga ngateka mu gakono mu kabindi. Ndagateka ndi gukaraga umwuko, ngiye kumva ko kahiye. Akabindi mankojeje umwuko kundi bakaba kagize gute? Karapfumutse. Ngaho ndebera kandi kaba kaguye mu utazi wakareka cyangwa wakajya. Mubwire ngo Imana ikwirukaneho umwuka w'ubukene. Tuzamule haleluya. 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 Wowe ngo urasenga Imana ngo abantu bakakuvuga ngo bakagusebya. Ngewe nakoreye Imana ndakubitwa, umusirikari yankubise urusha impfunikimwira ntagira ipe ngo ese nzabyibagirwa.
ubundi utangira batakwemera bikarangira bakwemeye. Yewe bigeze bantumira za ADPR Muhoza i Musanze, umupasiteri aravuga ati harakana, icyo gihe nabaga mu Mutara, tarakana karimo Mwuka Wera, reka ngatumire kaze kavuga Imana. Ndagenda mvuga Imana koko, hari muri overnight mu ijoro ryo gutabaza. Mu kuvugira Imana harimo umudiyakoni. Reka mabwire mwebwe mu bujya musenga, nujya urikirana n'umuntu ujya umushidikanyaho, n'abarozi baza mu nzu y'Imana. Uwo mudamu yari umudiyakoni, yari amaze kwica abana 5 b'impinja, kandi yarasengaga akanuzura umwuka akanahanura. Ni ukuvuga ngo iyo bamuhere, uwo mudamu yari yarabuze urubyaro, aravuga ngo nanjye nta mudamu uzigira uheka nkiri muri uru rusengero. Noneho bamuzanira abana b'impinja ngo kugira abasengere, agafata uburozi bwitwa intaraza agakoza ku rurimi rw'umwana. Umwana yajya konka amasereka ya nyina, bwa burozi bwose bukagira gute, bukamanuka bugaca mu gitondo utwana twapfuye. Mudamu ahagaze nk'ari Imana irambwira ngo mubwire ngo aze yihane n'umurozi. Namubwira ntumva mama, wino wihanura umurozi n'iki Imana imbwiye. Abahanuzi b'abana baratangira bati mu izina rya Yesu. N'ukuntu mama David ari umuhanuzi, karagahungu kavangiwe, si pasiteri yagatumirira giki, bavuga ko navangiwe. Umudamu aho kugira ngo aze yihane, abonye urubwa n'ikimwaro bimufashe, aragenda azana abapolisi, barinjira mu rusengero. Bati ninde wavuze ngo uyu muntu ni umurozi? Abahanuzi bose bahaguruke. N'uwuzuraga umwuka yakubwiraga ko atigeze yuzura umwuka. Bati muhaguruke, nanjye ndiyicarira. Babantunze urutoki, ninde wahanuye? Pasiteri aho kugira ngo amvuganire antunga iki? Ati wabihanuye nkubwira, niba gufunga wigwarize. Ndahaguruka, umupolisi yankubise urusha imfunikimwira ntagira ipe ngwaye. Arambwira ati uburozi wabukuye hehe? Uburozi aho buri? Ndavuga nti yego, ariko nabivuze Imana itabivuze. Ibyo by'uburozi nari ndi kuvuga nti niba dusohora tugiye kujya kubwerekana, ndafatiraho niyirukire, ndacika nanjye niruke. Baturabwerekana nti yego, bati tugende. Tugeze mu nzira, ariko gato nkiri mu rusengero, Imana yarambwiye ngo mwana wanjye, uwo mugore yarashaka kugufungisha, aho yaragiye kugushira niwe uragira gute, niwe urahajya. Umva Imana twasenze. Mudamu bati tugende ujye kubutwereka, turamanutse. Buriya reka mbabwire, iyo umuntu ari mu kigerageza agira amajwi abiri, ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Tugeze mu nzira, ijwi rya Satani riba ryinshi, rikambwira ngo ko bagukubise urusha uri hariya, ko nubu buri nkoni baragukubita zikakwica, wakwiyirukiye. Najya kwiruka, umutima ukambwira ngo niwiruka barakurasa. Turagenda, tugeze mu nzu, Imana iraceceka. Hari igihe usenga Imana igaceceka. Bati ngaho injira mu nzu twereke uburozi. Nkareba munsi y'imikeka nkabura uburozi, nkareba mu kabati nkabura uburozi. Naravuga ngo nimbona n'igikotopi, ndavuga nti ngubu we najijishe ndebe ko nabacika. Inzu yose ndayirangiza mbura uburozi. Imana yari imaze iminsi imbwira ngo ndashaka kukwigisha umuntu. Reka mbabwire bene data, umuntu ni mugari, umuntu ni muremure, umuntu aruta imyenge ya supanete, umuntu aruta ko. Uburozi ndabubura, ndasohoka. Baranyandikira ko bagomba kumfungira mu Kinigi. Bamaze kwandika, na pasiteri wantumiye arangije agira gute, arasinya. Bahamagara imodoka ngo nizi njyane ya Pandagari. Mu guhamagara imodoka, izana Yesu yicayemo. Imodoka izana Yesu yicayemo. Namaze kubura uburozi, bamaze kunyandikira, nanjye nasinye ko bagiye kumfunga. Ya modoka ikigera aho ngaho, byajwi riruta n'amajwi yose, riramanuka rirambwira ngo Jean Pierre mwana wanjye. Ndayibwira ngo uri kumpamagara ngo ni umwana wawe wanyoheje, none bagiye kumfunga. Imana iti humura ndi kumwe nawe, uwari ugiye kugufunga niwe urajya muri gereza. Irambwira ngo nabaretse ngo babanze bavuge. Nabo bahanuzi ureba bakugotse bose baravangiwe, sinabahamagaye, bahanura ibijyanye n'amarangamutima yabo. Imana irambwira ngo uwari ugiye kugushira muri gereza niwe urayijyamo. Imana irambwira ngo injira mu cyumba kirimo rido y'umutuku, urabona ahantu hari tapi y'umweru. Iyo tapi uze kuyikuraho harimo akobo, harimo akadeyi nimo yashize uburozi. Nduwite kubivuganye nawe. Ndababwira ntimwambabarira, umva gatoya Imana. Ndababwira ngo mwambabarira, nkabereka uburozi aho buri. Bati waba ubuze inzu yose, soka tugende. Ngira tugende. Wa wundi waje utwaye ya modoka arababwira ati n'ubundi mwamaze gukora ibyo mukora, mumuhereza amahirwe ya nyuma. Imana iguha amahirwe ya nyuma uyu mugoroba.
bati ngaho igira utwereke uburoso. Twarinjiye ngikuraho yatapi nsangamo agafuka k'akadeyi karimo uburozi. Umudamu basohotse bamukubita inshyi bamumwikoreje. Babahanuzi bose bari bavuze ngo navangiye, batangira ngo wi ngo Jean Pierre mwana wanjye ndi Imana yawe, ndi kumwe nawe, nzagushyigikira. Abakuvuze nabi bagiye kukuvuga neza, abakubuye agaciro baraguha agaciro, abagusebeje zamura haleluya. Mwereze ikiganza umubwire ngo watangiye batabyemera bigiye kurangira babyemeye. Watangiye batabyemera bigiye kurangira babyemeye. Amagambo y'abantu yatesha agaciro ijambo Imana yavuganye na. Mwereze ikiganza umubwire ngo ibyo abantu bavuze bireke, uha agaciro Imana yahamagaye umuhamagaro wawe. Hari abantu babyumvise ngo banzamurire haleluya. Ibyo abantu bavuze bireke, uha agaciro Imana yaguhamagaye. Bene data, amen. Narazikubiswe ewana, nzireye umugabo witwa Yesu. Sinzabyibagirwa umunsi tujya muri Misonga, tujya gusenga ku musozi. Bari abagabo 7 n'igihe warimo mutoya ndi wa 8. Turara mu masengesho ahantu ku musozi ngo bucyo mu gitondo patrouille y'abasirikare iradufata. Baravuga ngo abantu bose mwafatiye kuri uwo musozi mubamanukane mujye kubafunga. Ariko Mana watubereye Imana. Bamaze kudufata abagabo twe turi kumwe, Imana irambwira ngo bwira abo bagabo muri kumwe ngo nubwo bagiye kubafunga ntibabagezayo. Ndavuga ngo Imana irambwira ngo nubwo bagiye kudufunga ntibaradushitsayo. Musirikari yamukubise urushi ewana ngo ari kizungerera ngira ngo ayigicuri. Ati ni Imana ibikubwiye nti niyo. Ati mwese badupfunikanye ibipira bati munyure hano tugenda tujye kubafunga. Tugeze mu nzira rwagati Imana irambwira ngo umva bwira aba bagabo muri kumwe mwitegure mwiruke. Ndababwira nti Imana irambwira ngo mwitegure twiruke, kandi abasirikari batiri ruhande batahagira uwiruka tumurase. Imana irongera irambwira ngo bwira aba bagabo muri kumwe mwiruke. Abagabo bati twe ntabwo twakwiruka. Ni wiruka wiruke wenyine, twebwe ntabwo turiruka, tuzafungwa tuzataha ariko twe ntabwo twiruka. Abagabo banga kunyumvira. Tugeze aho abantu bose batureba, ntabwo Imana izakora ikosa ryo kugutabara abantu bose batakureba. Wa mukobwa we, Imana ni gukorera ubukwe, ntuzabukorera i Kigali, uzihangana ubujyane mu cyaro. Babandi bavuze ngo uzapfa naho ugeze bazabone gukora ku Imana. Amen. Tugeze aho abantu bose batureba, Imana irambwira ngo baragatatu mwiruke. Ndavuga nti ngiye kubara gatatu buri wese ashiremo twiruke. Ndavuga nti rimwe, bati ni wiruka wiruke wenyine bataturasa. Abasirikare n'abatiri ruhande bati wiruke tugire gute tubarasa. Uzi ko Imana yabadukijije. Imana yohereje ikintu cyitwa inzuki. Inzuki murazizi? Yego. Twese zitujyamo ziraturya nabo zirabarya, buri wese akirukanga, natwe buri wese yiruka ukwe. Imana idukiza amaboko yabo gutyo. Imana igukiza amaboko y'umwanzi wawe. Imana igukiza amaboko. Zamura haleluya. Mubwire ngo Imana igukiza amaboko y'abanzi bawe. Imana igukiza amaboko y'abanzi bawe. Hari ababyumvise ngo bazamure haleluya. Haleluya, haleluya. Ongera uzamure haleluya. Haleluya. Oria baba katala. Imana irambwiye muri iri teraniro, Yego. umuntu wese waje gusenga ntiyakira igisubizo cyamuzanye. Jesus. Vuga ngo nakiriye igitangaza cyanjye mu izina rya Yesu. Nakira igitangaza cyanjye mu Vuga ngo izina rya Yesu. nakiriye igitangaza cyanjye nonaha. Nakira igitangaza cyanjye nonaha. Bwira abantu batatu ngo ijambo Imana yavuganye nawe dore rarisohoje. Bwira abantu batatu ubabwire ngo ijambo Imana yavuganye nawe dore Imana irarisohoje. Jesus. Perezida, Jesus. Bekole Costa simiri atando le gai mosai gai. Ego. Fatti il microfono haguruka kandi tujye guhaza. Yego. Zamula haleluya. Oria tale Costa simania. Ongeru zamule haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ongeru zamule haleluya. Ongeru zamule haleluya. Haleluya. Abadamu Imana yatabaye bahaguruke batere haleluya. Yego.
Yego. Jesus. Jesus. Imana igiye kugutabarira mu maso y'abanzi bawe. Imana igiye kugutabarira mu maso y'abakurwanya. Imana igiye kugutabarira mu maso y'abanzi. Turakora Simon ngazanga idafite. Yesu Kristo. Kadukomere Imana amashyi menshi. Bikiri mu ruhande rwawe. Yego. Yego. Jesus. Zamura haleluya. Hallelujah. Imana igiye kugutabarira aho wasebeye. Yego. Igiye kugutabarira aho wambariye ubusa. Igiye kugutabarira mu maso y'abanzi bawe. Zamure haleluya. Yego. Biremwe nonaha. Yego. Biremwe nonaha. Yego. Biremwe nonaha. Jesus. Ubutunzi bwawe yabumize bunguri. Jesus. Azaburuka. Imana izabuhuruza mu nda ye. Urugo rwawe zaterira zamize. Uyu mugoroba ziraruruka mu izina rya Yesu. Jesus. Nanyemerera uyu mugoroba tugahanura. Hanura mu izina rya Zamura Yesu. ikiganza uvuge ngo umwana nimanuka ibane natwe. Imana nimanuka ibane natwe. Prophesy. Ndumva ngiye guhanura ibintu bidasanzwe. Hanura mu izina rya Ndumva Yesu. Imana igiye kugukura muri izo Hanura ntambara. uyu munsi ni Ndumva sipesho. Imana igiye kugukura muri ayo madeni. Hanura mu izina rya Ndumva Yesu. Imana igiye kugukura muri ayo marira. Hanura uyu munsi ni sipesho. Ndabona Imana igiye Mu kugutabara. izina rya Yesu. Sakuza cyane uzamure haleluya. Thank you, Jesus. Jesus. Imana irambwiye ngo Yego. hari abategerereje mu ibanga kuzaseba. Yego. Abandi bategereje ko urugo ruzasenyuka. Yego. Abandi bari kuvuga ngo reka tukarebe. Yego. Imana iravuze ngo iragutabaye. Lord. Wereza ikiganza umubwire ngo Imana iragutabaye. Imana iragutabaye. Tela kosa imone kangole Yesu saigada. Kristo Nazareta. Eliasani kotesa. Really you are the first guy. Reka tuhanure muri Mu riterero. izina rya Yesu Kristo. Yes, yes. Fata mikrofone tuvugane. Waturutse he? Nyamirambo. Eh? Nyamirambo. Inyamirambo. Ninde wakuraritse? Yes. Uyu mumama. Niwe wakuraritse? Jesus. Hari ahantu wabunze? Oya. Urashaka ngo uhanurire, fata mikrofone. Waje ngo nguhanurire? Yego. Ushaka amakuru y'ijuru? Yego. Umurozi wakugendaga hagiye gupfa nona. Jesus. Yego. Amazina yanjye urayazi? Oya. Nitwa Prophet Imana ivuga. Imana ivugane nawe? Yego, nivugane nanjye. Imana irambwiye ngo bagusize icyangiro kugira ngo utazashaka. Jesus. Ndabona warigeze kubaka urugo ariko umugabo aguta utazi icyo mupfuye. Ibyo bintu ni ukuri cyangwa si ukuri? Jesus. Nibyo. Uwo mugabo yaguteye igikomere kugeza amagingo n'ubu uracyafite icyo gikomere. Wirira reka ngo uhanurire. Yego. Mwabyaranye umwana ariko uyu mwana mwabyaranye ndabona nawe mutari kumwe, ndabona basa n'abamugutwaye. Jesus. Yego. Ndabona warigeze ucuruza ibintu bimeze nka butike ariko byose bihomba utazi ukuntu bigiye. Yego. Imana irambwiye ngo ikugaruriye amahirwe yo kongera gukora. Amen. Jesus. Ayo marira uri kurira hari andi wari ugiye kurira ateye ubwoba. Ndabona hari umuhungu mukundana ariko uyu muhungu ndabona baramuroze. Jesus. Wari ubizi cyangwa ntabyo uzi? Hari umuntu mufite mukundana? Ararwaye. Agwaye umutwe? Yego. Ndabona abagore batatu bamuhagurukiye. Jesus. Bamujyana ku mupfumu bishyura 220,000. Bamaze kubyishura kuwa gatatu w'iki cyumweru tugiye kwinjiramo yari kuzapfa. Ndabona baragiye ku mupfumu baravuga ngo uyu musore turashaka azapfe atubatse urugo. Batanga izina ry'umuhungu witwa Emile. Emile uramuzi? Ndamuzi. Niwe sheri wawe? Yego. Rega mpanure mu izina rya Yesu. Yego. Haleluya. Zamula haleluya. Hallelujah. Ongera uzamule haleluya. Yego.
uyu muhungu ahora afite ibintu bimurya, yarababaye ababazwa n'umubiri. kuva uyu mwanya ukigera mu rugo urasanga ari muzima, umuhamagare. Imana irambye ntimugize muzima meze neza. Yego. Zamura haleluya. Cyangwa igisiribasha. Zamura haleluya. Haleluya. Oh, Imana ishimwe. Tangariza Satani ugiye kumwara. Satani agiye kumwara. Tangariza abadayimoni uramwara. Satani bagiye kumwara. Haleluya. Haleluya. Ubukene bukuveho. Yego. Amadeni akuveho. N'izina rya Yesu. Ubushomeri bukuveho. N'izina rya Yesu. Inzara ikuveho. Samula haleluya. Ndabona ubutabazi bw'Imana. Bicarira abakugwanya mu izina rya Yesu. Turayishimiye Imana. Mubwire ngo Imana iguhe umugisha uvugisha abantu. Imana iguhe umugisha uvugisha abantu. Abanyeshuri babe baretse gupfa babone gukora ku Imana. Yego. Abakugambanira babe baretse gupfa babone gukora ku Imana. N'izina rya Yesu. Abagusebya babe baretse gupfa babone gukora ku Imana. Yego. Mubwire ngo Imana iragutabarira aho wababariye. Imana igutabarira aho wasebeye. Imana igutabarira. Ya. Zamula haleluya. Haleluya. Umva sha wowe ndi kureba. Wowe wambaye agapira k'umuhondo ngwino hano ihute. Tamuka. Tela haleluya mvugane nawe. Haleluya. Waturutse he ninde wakuraritse? Nakumvise kuri radio. Wanyumvise kuri radio? Waje gusanga ngo Imana igutabare? Yego. Ah? Yego. Wowe barakuroze? Yego. Iyo urimo uragenda cyangwa y'uruhwanyu ujya wumva amajwi y'indege igenda ihuma mu matwi yawe nka moteri? Ndabyumva mbimaranye igihe. Ubimaranye igihe kingana iki? Imyaka nka 17. Imyaka 17. Hari icyatsi cyitwa munuka ndimo kureba bakurogeyemo bakoresheje umwambaro wawe w'imbere, baragiye bawutaba ahantu baravuga ngo uyu munuka niyi mu kikopa turabiroze uyu mwana w'umusore azapfa tubatse iteka ryose iyo uri kumwe n'igitsina gore kirakunukira. Yego. Ntabwo ushobora guhagarana n'umukobwa kabiri. Oya. Niko bimeze? Iyo uhagararanye n'umukobwa nabonye ugira imbaraga zigushika zikagutitiza. Nibyo. Ibyo gutekereza kuzarongora ntibikubamo kuko ntushobora kuganira n'umukobwa niyo yama iminota 2 ntiwabyihanganira. Yego. Reba umuntu mu maso mubwire ngo abarozi mubitondere tuzabashobora kubera gusenga. Imana irambye ngo kuva uyu mwanya uyu mwuka wo kudagarana n'abakobwa Imana iwugukuyeho mu izina. Sitalakosi eshayigorega. Ibaze kugira ngo ubu uri kumwe n'abantu bakunukire. Murebe mu maso mubwire ngo Yesu agutabare. Gwino hano. Hagarara iruhande gwe. Kuva uyu mwanya. Yego. Umwuka wajyaga wumva ukunukira Imana iwugukuyeho. Amen. Uracyari kubyumva? Byajyaga bigenda gutyo
iyo byagenaga gutya byagenaga gute? Sobanurira. natitiraga cyane. Watitiraga cyane. Dukomere Imana amashimwe. Wasamula haleluya. Wakongera ukasamula haleluya. Genda Imana irakubohoye. Ntuzongera kugwa rukundo. Bohereza ikiganza umubwire ngo Imana ikubohore. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Imana ikubohoreho imbaraga zikugwanya. Yego. Imana ikubohoreho imbaraga zikunaniza. Imana riatala kosime taigone zangai defori. Imana ikubohore. Wowe mugabo wambaye agakoti. Watera haleluya tukavugana. Haleluya. Amen. Ufite umudamu? Yego. Ari he? Ari hano. Inde? Nguyu hano. Tambukoze hano. Mwaturutse he? Baturutse mu murenge wa Gahanga. Wubasha Imana ariko uri kunyura mu bigeragezo nawe utazi impamvu. Yego. Mwakoze ubukwe? Yego. Ku manywa izuba riva? Cyane rwose pasiteri arabishyigikira duha umugisha. Umunsi mwakoze ubukwe muri kado mwakiriye he harimo kado y'umurozi. Uwo murozi yaravuze ngo uko ushakanye n'umudamu wawe uzarinda upfa ataguhekeye umwana. Umunsi mwe murimo murategura ubukwe haraho nzi ngo hanurire. Yego. Umunsi mwarimo murategura ubukwe tariki 11 z'ukwezi kwa mbere ndabona hari umudamu wagiye utarifuzaga ko wabana n'umugore wawe, aragenda ajya kukurogesha, aravuga ngo dore ubukwe burimo burabura iminsi 3 ngo bube, turashaka tubwice niba nabana ntazigera muhekera. Tariki 14 z'ukwezi kwa mbere ndabona sana kado, kandi iyo kado yari irimo burozi. Wakoze ubukwe tariki zingahe? Muri 14 z'ukwa mbere. Oria sala kosa katalabo. Zamula haleluya. Haleluya. Maze kubikora kuva ico gihe kugeza n'uyu mwanya urimo urategereza, reka ntagihinduka kugira umenye ko ndi umuhanuzi. Iri joro rararutuye umugore wawe nde. Haleluya. Haleluya. Reka wazamula haleluya. Zamule haleluya cyane. Komera Imana amashimeji cyane. Ulekosa ngai mole sai zangai zya bosi. Iri joro nimutaha teke kare muryame kare, kandi Imana irambye ngo urapera inda y'impanga z'abana babiri kugira ngo Imana igushumbushe. Nizina. Haleluya. Icya kabiri aho ugiye kuhimuka kubera ko mbonye Imana igiye kuguhereza iduka hano mu mujyi, ugiye kuzajya uranguza. Jesus. Haleluya. Uracuruza? Uracuruza ubundi? Twari twatangiye gucuruza. Imana igiye kukwimura ikuzane mu mujyi mate usive bana, ugiye kuzajya uranguza, ntuzibagirwe Imana yavuganye nawe. Haleluya. Salama salama kwa Yesu ni salama. Salama we salama. Zamura salama. Kwa Yesu ni salama. Oh salama we salama. Salama. Kwa Yesu ni salama. Oh salama we salama. Kwa Yesu ni salama. Salama we salama. Salama. Amaboko ya heke. Kwa Yesu ni salama.
haleluya. Imana igutabara abanzi bawe bakureba, Imana igutabara abakurwanya bakureba, Imana igutabara abagusebye bakureba. Vuga ngo uyu munsi Imana irantabara, Imana iragutabara. Icyo kigeragezo uragisohoka mudasebye, izo ntambara uraziva mudakozwe n'isoni, ayo marira warize Imana irayarambiwe. Zamura haleluya. Imana irambiwe amarira yawe. Mubwire ngo Imana irambiwe. Oh le kanda la si etaliborega pima la hozi amangoze tajigea ezani atali kosa kite. Hallelujah. Ni wala kosa idosa. Hallelujah. Yego. Ulitangoze ma. Nibyo. Umuriro gugiye kwaka hano mu izina rya Yesu Kristo. Mubwire ngo Imana igukorera icyemeza abantu, Imana iguha umugisha. Ya Imana iguha umugisha. Bagiye gutangira bakwite boss. Oh ya. Oh ya. Ufite imbaraga zirara zigusambanya. Tilakosa titabakidangaya. Tilakosa la kotiza. Iyo ni ngota y'Imana ngiye kugutwika dayimoni. Rimwe fire. Izina rya Yesu. Jesus. Ngo mudayimoni urara ugusambanya ndaje mufate. Ndabona abantu bagutanze mu ngwate, ndababona. Ndagutwitse dayimoni urahiye. Ndagutwitse dayimoni urahiye. Ndagutwitse dayimoni. Vamo. Jesus. Urinde wowe. Iyo ni ngota y'Imana. Mwese muzamura ikiganza ndabara gatatu vuga umuriro. Rimwe kabiri gatatu. 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 Jesus. Jesus. Ndaje nirukana abadayimoni. Jesus. Murebe mu maso umubwire ngo izo mbaraga zirakurekura mu izina rya Yesu. Mbaraga simurekure. Abantu baratabagwa n'Imana tuzamure haleluya. Haleluya. Kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu duhura nawe. Singitinya ibyago n'akaga kose kuko mfite Yesu ubwe. Kandi Yesu kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu. Kandi ntanezezwa n'umubabaro abantu. Kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu. Kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu. Kandi ntanezezwa n'umubabaro abana b'abantu. Mubwire ngo umubabaro wawe Imana ntiwukunda. Umubabaro wawe Imana irawuzi. Yego. Amarira yawe Imana irayazi. Yego. Iyo uryamye urimo kurira mu ijuru barabireba. Yego. Tilakosa etamosh. Tidanosa angode sagide. Haleluya. Inalahoze mine tofe sagide. Imana irambye ngo umuntu wese waje gusenga Yego. agiye gusohoka abonye ukuboko kw'Imana. Turayishimiye. Inala senia sandole gaize magide. Tobena kosa anetasite. Nibyo. Imana irambye ngo bafite amadeni Imana igiye kubishurira. Turayishimiye iyera. Tozela pesangide marigodra. Eriata kosa azongide mariar. Inete pos kuri iyo ntebe ya kabiri. Yego. Jesus.
hari urupfu ndi kureba, kandi uru rupfu umaze iminsi urota izihe nzozi? Mbona inzoka. Mbona inzoka. Iyo nzoka wayibonye ryari? Haciyeho nk'iminsi 2. Mwese mumutunga ibiganza tumukureho uru rupfu. Baturutse he? Nyamirambo. Ababyeyi bawe bari hehe? Abari mu kazi. Mu kazi. Ufite ababyeyi bombi? Yego. Batuye hehe? Ku Kinyoni. Wowe bitaragira tariki 3 z'ukwezi kwa 4 wari kuba umaze gupfa, kandi wari ugiye gupfa baguhereye uburozi mu cyayi. Hari umuntu bari batumye ngo aguhe uburozi. Iyo nzoka ni umuntu w'indyarya uri inyuma y'ubuzima bwawe, urimo urakina nawe, ariko uwo muntu ni indyarya mbi ishaka kwica ubuzima bwawe, uzi ngo ari kuri iruhande. Ndirukaniye inzoka mu izina ryande. Ndirukaniye inzoka mu izina ryande. Ndirukaniye inzoka mu izina ryande. Ndirukaniye umwuka w'urupfu mu izina ryande. Ntabwo wari kuzapfa ubyaye. Mu nda yawe nta mwana n'umwe urimo. Ngiye kugusengera Imana ikuzanira umwana, kuko wari kuzapfa utabyaye. Kuva uyu mwanya ahantu wabaga ugenda usezere birakugoye, ariko wumva ibyo nkubwira nk'umuhanuzi. Nutabikora hari akagambane ndi kureba, kandi ako kagambane ndagira nkiza ubuzima bwawe. Ako kagambane nagashaka kugutwarira ubuzima, Imana ikagukureho. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo zetakise wari kuzapfa utabyaye muri iyi nda yawe, ariko Imana irambwiye ngo iyo waje gusenga igukuyeho igisuzuguriro cyo kuzapfa utabyaye. De la cos et d'amosite morgaye de likote bonesike. Hari umuntu wowe wakuziritse, amaze kukuzirika nawe ukora ibintu utazi ibyo ari byo. Uyu muntu wakuziritse, Imana irambwiye ngo nonaha ugende uve muri Onapo, nibyo Imana izaguha umugabo. Uri muri Onapo cyangwa ntayo? Ugende uyivemo, Imana izaguha umugabo. Zamura ikiganza cyawe. Halasite sakidema. Zamura haleluya. Imana igukuriyeho urupfu. Imana igukuriyeho urupfu wa mukobwa we. Wari ugiye gupfa nabi. Korera Imana, imbere yawe hari ubutabazi bw'Imana. Nudakorera Imana uzaruha. Mubwire ngo korera Imana izakugirira neza. Abantu bumva ko Imana igiye kubatabara, tuzamure haleluya.
abantu bazatabagwa n'Imana twongere haleluya. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana kandi rebe hagira umuntu ufata Bibiliya. Perezida soma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva 14 umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Nkomeze. Uwiteka ari bukurwanirire nawe wicecekere. Uwiteka abaza Mose ati. Uwiteka abaza Mose ati. Niki gitumye untakira? Niki gitumye untakira? Bwira Abayisirayeli bakomeze bagende. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe unanike, nawe umanike inzoka, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Amen. Mwakomeye Yesu amashyi. Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo Imana yanze gukomeza kubabara. Komeza ugende, Imana igiye kugutabara. Imana yanze gukomeza kubabara. Komeza ugende. Hari umumama muri riteraniro afite akana. Ako kana bagahozaho imyuka mibi. Ako kana ntasinzira. Gafite ibintu bigatera mu mutwe by'imyuka mibi. Namara byo mu rubavu rwawe bigize uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga ziza byo bye kuzatsinda ukundi. Imbaraga ziza byo bye kuzatsinda ukundi. Amazina maraso by'umuru la cosa modestique. Bigize uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga biza byo. Haleluya. Bye kuzatsinda ukundi. Imbabazi biza byo. Haleluya. Bye kuzatsinda ukundi. Kaduha Imana amashyi menshi. Twongere dukomere Yesu amashyi. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo igiye kubatabara. Turayishimiye iyera. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo yanze amarira yanyu. Reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana yanze amarira yanyu. Mubwire ngo Imana yanze igisuzuguriro uhorana. Tuzamura icyubahiro cy'Imana niba Imana iri mu ruhande rwacu. Zamura haleluya. Wengera uzamure haleluya. Tila saliko de bosk. Wowe uri gukina amakara. Beno hano nkubwire. Mutware wawe ari he? Mutware wawe ari he? Nuwuhe n'uwo muri kumwe? Muzane hano. Imbaraga. Tela haleluya papa. Haleluya. Aturutse he? Aturutse mu majyepfo umurenge wa Akagari ka Kigesi. Ninde wakuraritse?
uwo mugore yarari hano kuwa gatanu niba ndaritse nanjye mparanira guhita naba narigeze nguhanurira ku mugabo wawe, twabarigeze tuvugana. Wa mugabo we rero mva nguhanurire. Uyu mwanya tuvugana uragenda ariko umeze nk'utariho. Wowe ugendana n'urupfu. Mbonye mu minsi 2 warugiye kubona ikiraka. Iki kiraka warugiye kugira, nabonaga warugiye kuzaba uri ku nzu hejuru. Iyi nzu hejuru wari kuzaba wubaka amatafari aya ya rukarakara. Anyuma abarozi wowe bagufite nka telekomande bagukoresha uko bashaka. Anyuma bakagufata bakagukubita hasi. Nabonaga wari urimo kubaka inzu, mbona uvuye hejuru wituye hasi, baravuga ngo birarangiye. Ubuzima busanzwe ukora iki? Agwaye mikrofone ngo tuvugane. Umwubatsi w'amazu. Warugiye kuzikara guturutse ku nzu. Hari amahembe bakoherereza gufata hano gutya. Urayazi cyama ntayo? Ntabwo nari nzi ko ari. Hari ibintu bigufata gutya iburyo? Mu rubavu rw'iburyo. Iyo ibyo bintu bigufashe ubura umwuka ugatanga control. Ndanataka cyane nkumva n'umutima ugiye gusimbuka. Ni amahembe bakohererezaga guhera uyu mwanya ntabwo azagaruka. Haleluya! Ibi bintu bimaranye igihe kinini. Ubimaranye igihe kingana gute? Byigeze bimfata ari muri numva ari 2005, 2004 nibwo natangiye kujya mbyumva. Murumva ko Satani ari mubi. Kuva uyu mwanya genda Yesu aragutabaye. Uriya mugabo uri kumpengerereza mu dirisha inyuma ngwino nkubwira amakuru y'ijoro. Wasanga ari umuntu uri kwigendera, ntabwo yari afite gahunda wari ufite gahunda yo gusenga cyangwa nawe ugeze hano wirebera nk'uko abandi baje. Waturutse muri Kigali. Ahagana he? Kimisagara. Ndashaka kugusengera Imana. Ufite umwuka w'inyatsi ugendana nawo mu biganza byawe. Nta kintu ushobora gukora ngo ugereho wowe ubwawe. Ibintu byose uragerageza gukoresha n'ubwenge bwawe, ariko bikarangira ufeyarinze. Uri mu buzima bwo kwizengurukaho, ntushobora gukora ngo umuvinge imbere, uhora muri sikresako. Ubuzima bw'intica ntikize, ubuzima bwo kutagira aho ugera, ahubwo kugira ngo uzamuke urimo urasubira inyuma. Wakabaye utunze amafaranga, ariko Satani ugira amahirwe menshi iyo ugeze ku munota wa nyuma, Satani agusubiza down. Kuva uyu mwanya Imana ifunguje ibiganza bye. Amen. Icya kabiri, Imana igiye kuguha akazi. Amen. Mbega Yesu tumwongerera icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Mana. Abiringiye abantu ndetse babahaga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, hari kuzo Mana yanjye kukura bikwiriye. Uriya mugabo wambaye agapira k'ubururu, wowe uri kureba inyuma ngwino nkubwire. Inyuma yabo wowe ngwino, wowe usubiyeyo. Madamu wawe ari he? Mu rugo. Ari mu rugo? Yego. Wabaye iki mu kaguru? Naravunitse. Waravunitse. Iyo mvune uyimaranye igihe kingana iki? Nyimaranye imyaka igera muri 10. Imyaka 10. Ugiye gukira, ukuguru kwawe kongere kugende neza. Haleluya! Haleluya! Uyu mwanya tuvugana uriho mu buzima bugushaririye. Yego. Ndabona hari business wakoraga, ariko kugeza uyu mwanya yarahagaze. Yego. Telakos bafashe moto yawe bayitwara nawe utabyumva. Yego.
kugeza n'uyu mwanya urimo kwirukanka ariko nta gisubizo ufite. Yego. Bayitwaye ryari? Bayitwaye mu kwa karindwi. Uyu mwanya tuvuganira ihe? Iri ku rukiko. Ko mbona warayirutseho ukayibura. Kuva uyu mwanya mu byumweru bibiri moto yawe Imana igiye kuyigusubiza. Amen. Ikindi, Imana ikuye intambara mu rugo rwawe. Haleluya. Uriho mu buzima bukugoye mu rugo bushaririye. Yego. Ubukene bwarakwinjiriye impande zose nta ufite watakira. Yego. Imana irambwiye ngo iragutabaye. Haleluya. Hari umuntu muri riteraniro ufite umugabo ufunzwe, azamura ikiganza. Mwese abagabo banyu barabafunze n'abanyabyaha gusa. Umuntu ufite umugabo ufunzwe azamura ikiganza. Yewe ko mbana mubaye benshi ba. Muhaguruke. Umuntu ufite umugabo ufunzwe azahaguruke. Yo. Nawe abagabo banyu murabakeneye. Wowe bamufunze ryari? Ah? Mugabo wawe bamufunze ryari? Itariki 29 z'ukwa mbere. Icyo bamufungiye urakizi? Yabaje kumvugisha iminota mikeya, ntabwo twavuganye byinshi, ariko nyuma yaho nagiye kumureba aransobanurira. Mwarasezeranye mu mategeko? Yego. Satani yaragiye gukora divorce mu rugo rwawe, kandi urugo rwawe nta mahoro rufitiyemo. Cyakoze Imana waje gusenga igiye kuguha amahoro mu rugo rwawe. Haleluya. Umaranye iminsi agahinda n'umubabaro mu muryango iwanyu, nta n'umwe wagira icyo agufasha. Uyu munsi uribaguka nifasha. Kuva uyu mwanya, kubera ko waje gusenga, Imana irambwiye ngo umugabo wawe agiye kongera akizwe. Haleluya. Icya kabiri, Imana imujyanye muri gereza kugira ngo yongere asenge. Yego. Urashaka atahe? Ndabishaka. Inzu urimo ni yande? Tuba mu nzu z'iwawe. Imana igiye kuguhereza inzu yawe. Haleluya. Urakoze yo kabiri. Uyu mugabo ndimo kureba, mbonye umugabo ava muri gereza. Arangije kuva muri gereza, bona bamuhaye misiyo ariko nabonaga ari umusirikare. Umugabo wawe ni iki? Haleluya. Sushime. Umugabo wawe ni umusirikare? Yego. Imana irambwiye ngo baramufunguye. Mwakomeye Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Kandi muri uku kumufungura, Imana irambwiye ngo azahita ajya misiyo kubera ko Imana igukuyeho igisuzuguriro. Ayo mashara y'Imana twayakoma mu izina rya Yesu. Umuntu witwa Ntwari ninde? Ntwari? Yego, n'umugabo wanjye. Aratashe n'icyo Imana ivuze. Haleluya. Katuzamure haleluya mu izina rya Yesu wa Nazareti. Komera Imana amashyi yibwire musangirira neza. Abantu Imana izatabara twongere tuzamure haleluya. Abantu Imana igiye kwibuka twongere tuzamure haleluya. Tilako sanzomene kota. Izina rya Yesu Kristo. Muhaguruke ku maguru yanyu tujye gusenga. Amaze kuvuga atyo ahera kwa runama. Abikiye muhaguruke. Sengere, ngiye kwirukana dayimoni ku buzima bwawe, ngiye kugusengera Imana ikubohore. Protokole muze kuba hafi. Hari abantu dusengera imyuka mibi zikabavamo zigahunga. Iriya muntu yituye hasi babivuga ngo ubwami bwa Satani bwari muri we burarangiye, ababohotse. Ngiye kwinjira mu isaha yo gusengera abantu. Wowe iyo ngwara urwaye, mwese ntabwo nabakoraho ngo mbishobore. Iyo ngwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica, niyo kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro.
ngiye kugusengera Imana nkwirukanemo imbaraga z'umwuka w'abadayimoni. Umurozi wakuroze uyu mwanya araza kwivuga. Ibitero baguteye uyu mwanya bigiye kuza byivuge. Imigambi y'abadayimoni iri kuri wowe mu kanya tugiye kuyifata mbere. Zamura ibiganza byawe vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu, ni wowe nizeye. ni wowe nizeye. Guhera uyu mwanya, Guhera uyu mwanya, izi mbaraga zingwanya nizindekure. Guhera uyu mwanya, aya mapepo nave ku buzima bwanjye. Wambaraga we, guhera uyu mwanya, ndakwirukanye umwana w'Imana. Iyi ndwara igiye kundekura. Aya madayimoni agiye kundekura. Mu izina rya Yesu